Kyati ntugenda kusabira abaana ababuzire, abaana abali mu bujemu, abaana abasobira abazaire. Hati kiro kyatobora no saba ninyende ibara ly'omwana ogumeno oligamba musale enu oli mukyali mukama kandi ntwikiriza kiro kyati arahamani agaruhanga agakusobora kuchungura omwana ogo, arahamani agaruhanga agasobora kuhabura abahabire nabweke na omwana baratali wawe nguma no musabira no gambi ibaralye mukama mchungule kandi amuhe mbujemu. Mukama ntukusima bwe kiro kyati, ntukusima bwe ekisembo ky'abaana. Bayibuli negamba ngo abaana omugisa kuruga hali ruhanga. Mukama ntukusima bwe babazi zawe. Bayibuli negamba mu Isaya 55:23 ngo tibaliza'ra obujune abaana baitu barabagaba omugisa. Mukama ntukusima n'abaijukuru baitu barabagaba omugisa. Ekiro kyati ntukuletera abaana mukama, abaana balemera abazaire amabara gona gatukugamba ekiro kyati ntubayimucha mikono yawo ayi mukama. Ntusaba amani gawo mwibali ya Yesu, amani aganya kusumura, amani aganya kujuna, amani aganya kufora abahabire kubahabura mukama wange. Bungiro omwana ogu nambera hona mukama, bungiro omwana ogu Yesu Kristo, omwana nyakule mbujemu. Tuma bamalayika bawe nekitara mukama wange barwanise buli kintu kyone kisibira omwana ogu. Ibarere bakugamba ekiro kyati mukama, musumuro mwibali ya Yesu, musumuro kuruga mu njegezo omunyanzigwa. Mukama abandi basibirwe enjahi, abaana abandi basibirwe ebibazi ebindi bakozesa, abandi basibirwe amarwa mukama. Sumura mwana ogu ibarali eri bakugamba ekiro kyati mukama wange mugare bishakwa mwibali ya Yesu. Abandi basayinenka abararu obongo bwabo stani abwibire mukama wabakama chwenjegerezone sibiro omwana ogu mugare mwibali ya Yesu Kristo mwana rango omomezi. Ogwanya kuhabira mbusihani, ogwanya kuhabira murwanju, ogwanya kuhabira mbutasoma aya bangire kusoma mukama wange obongo bwabo Yesu Kristo leka bugaruro bishakwa mwibali ya Yesu. Moya kwera mukama. Bayibuli negamba ngo turumiriza ekibi no kwikira no musango. Rumiriza omwana ogo mwibali ya Yesu. Taha mbongo bwo mukama wabakama omulete bushako mwibali ya Yesu. Omwiha mukusibwa, omwiha munjahi, omwiha mumarwa, omwiha mbisimba, omwiha yo mukama wango momezi. Leka bamalayika bawa bagende nekitara bachwe buli njegerezona mukama wango momezi. Leka bamalayika bawa Yesu bararange buli myoyo emibi eyetahira mutima gw'omwana ogu omwibali ya Yesu. Abana balemere kusoma mukama wango momezi. Taha mbongo bwabo obagare bishako mwibali ya Yesu. Obarumireze mukama wange. Abazaire babalize bamara, abazaire bakozere buli kimchona mukama. Abandi enjahe ebafoire bitagasa efokere ruhanga wabo mukama juna mukama sumura ganyire byokusisa by'abana abo mukama, ganyire byokusisa by'omwana ogu ibara lyeri bakuyimucha namberoli ekiro kyati ganyira mukama wango omomeze. Leke kufubiro kyekibi mukama kitayijali obomezi bwe. Bayibuli negamba ngwempera yekibi kufa mukama ntusabe embabazi zawe. Embabazi zitanga omwana ogu atafa mukama, embabazi zitanga omwana ogu atabura. Tukurozere mukama wango omomezi no garabshaka, tukurozere mukama no juna abatakusoboka mukama gara embabazi, mukama ijuke embabazi. Ibara ly'omwana ogu ntulhayo namberole mukama wange. Hindura obomezi bwa ayi mukama, hindura omutima gw'ekiro kyate mukama. Tuma bamalayika bawe abamani, tuma bamalayika bawe mukama wango omomezi bamutangatangane ayi Yesu Kristo. Leka bamugote ona nambera irukire. Daudi akagamba ngunobo nakugenda okuzimu ayi mukama oliyo nabweke omwana ogunambira abulire mukama amani gawe galiyo. Omwana ogunambira habire amani gawe galiyo nigacyakora ayi Yesu Kristo mwana rango momezi. Juno omwana ogu ibara lye mukama, juna ayi mukama wango momezi mugare bishaka namberole ayi mukama wango momezi. Chwabuli njegerezona, chwenjegereze njahi, chwenjegereze obusihani, chwenjegereze ebisimba, chwenjegereza ezamarwa, chwenjegereza sigara, chwenjegereza obujemu mukama wango momezi. Amatuge mwibali ya Yesu goje desagama omuzairo bwarabaza. Leka mukama wange omwana ogwaye bundaze omwibali ya Yesu Kristo. Bayibuli negamba toyenda musisi okubura baitu noyenda buli muntu wena ajunwe
kandi aruge mu kibi aleme kufa. Ai Yesu Kristo mukama wabakama oruhango w'amaani ayahumbukire kuruga mu bafu. Leka amaani gago kumbuka gahumbula omwana ogwo okuruga mu kufa, okuruga mu kuhaba, okuruga mu njahi, okuruga mu bujemu mukama. Leka amaani gago kumbuka gabungira omwana ogwo. Ibara lyolimanyire Bayibuli negamba ng'okamumanya otakamuhangire munda ya nyina nabwekekero ati mukama musikeyo mukama wango mumezi, musikeyo mukama wango mumezi, muzahuleyo mukama wange nambere abulire. Leta amaani gawe Yesu, tuma bamalayika omwana ogu nambere ali, abandi n'omukaba karugamu busa amanyire nambere bali baitu omanyire mukama. Tutusobora kwesereka omwana ogu muhabure mukama wange, omwana ogu muhabure Yesu mukama wabakama. Leta amaani, leta embabazi, leta engonzi zawe mukama wange mumezi zitahe mutima gw'omwana ogu. Ekiro kyate mukama wange ababeire babuzire mukaba karugayo bairuka, leka bagaruka mwibali ya Yesu. Abaisiki ababeire baihera obusihani leka bajunwe kandi bagaruke mukama. Ababeire bairukira mu masomero bayanga kusoma leka obwongo bushaka bubagarukire mukama wange mumezi. Mukama baho obwongo bushaka, mukama bahentekereze empyaka, mukama baho kujunwa, mukama niwa sumura abana baitu omwibali ya Yesu mukama. Bayibuli negamba ngu tutorazara obujune n'abatali baitu mukama tubahayo. Leta embabazi zawe mukama, sweka esagama yawe hali omwana ogu mukama, sweka esagama yawe hali omusigazi ogu, sweka esagama yawe n'omwisiki ogu omwibali ya Yesu. Bachungule habo amaani gawe gakahangensi tigasobora kulemwa kuchungura omwana ogu. Abazaire balemerwe, abegesa balemerwe, mukama betitolemwa, mukama itolemwa. Enjaite sokulema bagaro bomezo bushaka leko obwongo obusisiru enjai burugemu ohange mu obwongo bushaka. Habo kuba niyo ruhanga muhangi, niyo ruhanga nyakuhanga kandi no cyahanga. Mukama iwa yahangirensi yona no sobora kuhanga obwongo bushaka mu bomezi bomwana ogu omwibali ya Yesu. Obwongo obwasisiru enjahi ntubusazamu ekiro kyati kandi ntuhanga mu obwongo bushaka. Mukama omutima ogw'obujemu, omutima ogutakuhuliriza, omutima ogutakura mukama ntugusazamu kuruga mu omezi bw'omwana ogu. Ntuhanga mu omutima omushaka, omutima ogw'enyama ntusazamu omutima ogwibale ntugumwihamu omwibali ya Yesu kandi ntuhanga mu omutima ogw'enyama. Mwoyo arukwera mukama hanga mu omutima gw'enyama omwana ogu. Nuko ekigambo kyawe kiraija kirabe mu mukama wange kisale buli kugumanga na kuona kisale buli butamanya bwona. Leka amagezi amashaka gasirimuke okuruga mu iguru. Bayibuli negamba okutiniwa mukama nuha amagezi gatandikira. Leta okutina kwawe mukama ombomezi bw'omwana ogu mwibali ya Yesu. Leta okutina kwawe mukama bakama ombomezi bw'abaisiki n'abasigazi omwibali ya Yesu Kristo. Amaro leka gasingure ekigambo kya ruhanga, ekigambo kyawe. Bayibuli negamba ngo ekigambo kya mukama kitara kya mogi abiri nawe kintutume ekigambo kyawe. Bayibuli negamba okatume ekigambo kyawe wabajuna okuruga mu kwerekera. Ntutume ekigambo kya mogi ekitara ekya mogi abiri kuchumita emitima yona gumangaine, kuchumita emitima yona habire. Leka abamalayika ba mukama bagota abaana babagare muka babagare mirimo, babagare mu kusoma, babagare Yesu. Ababeire bataine ebiro byo maiso mukama bagarure ebiro byabo byo maiso. Chungura mukama, chungura mukama. Niwe Bayibuli ekugamba okaija kutujuna, okaija kujuna ababali bahabire. Juna mukama, juna Yesu mukama wabakama. Juna omwana ogu ibara lyolimanyire mukama wange ntulireta maiso gawe. Musesesagama yawe mukama, musesesagama yawe Yesu. Atafa mukama wange mumezi omwana ogu mujune. Abandi bahikira hara mukama mbasananka abarwira balayikufa bayiha bitabu ebyo mwibali ya Yesu. Leka bayimuke batungo bomezi obushaka omwibala lya Yesu. Abandi nibampuliriza babuzire mukama wange basubirwe nabo mbenda kuchungura baitu balemerwe hambere baratandikira. Boleke mukama bayigule hamaiso, bayigule hamaiso. Oboleke emhanda yawe Yesu abalemerirwe njahi mukama
mukama bachungule kiro kyati boleke mukama wango mumezi orutambo okubanza orubaratwara nuko bayongere mu maiso n'okuchungurwa ai Yesu Kristo juno omwana ogu juno omusigazi ogu owalemerwe ebibi owalemerwe enjahi owalemerwe obusihani owalemerwe amarwa mukama ekiro kyati baha obumeezi obushaka mukama ekiro kyati baha embabazi zaawe abandi babihire ebisuba abantu babajwaha abandi bayibire abantu babajwaha ai Yesu iwe atatujwaha hure embabazi mukama hure kunga kwaitu ai Yesu hure sara ai mukama ibarerere bakwimukize ekiro kyati mukama tandikiraho mukama tuma bamalayika bawe mukama tuma embabazi zawe mukama tuma esagama ya Yesu ntukusima mukama wabakama haboko babaganyire ebibi omusigazi ogomuganyire ebibi omwisiki omuganyire bibi mukama wamugara mkubaho kwawe webala ai Yesu webale mukama wabakama ekiro kyati ntukusima habo kuba okozere byamani ebitubaita kunihira mukama abana obagaruire abaitu n'abatali baitu bona amabara gatwimukize ekiro kyati ohulira ai mukama ntukusima ai Yesu Kristo webale mukama abokuchungura nokiza byun byona tubisabire nturabo mwibali ya Yesu Kristo mukama wetu amina webala Yesu webale mukama amina amina amina.